استاد نور الماترا وشد کشیں وتی دیوان تہا تی منتوار ہیں کہ تو یہ گرام بہائیں وحدہ وتی کا مارا دائے گا گما نشتگے یہ میں واسطہ شرف ہے گپتے استاد ماتی دیوانا نشتگے وجنام بے وشیں سلامتی واز وشیں گپے کے مرچی تی گما ہمزان و ہم دیوانا بعض روچے مردمان ہمارا جوستم کو تھا بے ساکتی کے رات کا ہمگو کہتے ہوتی ٹیمہ کہتے تو بہرحال الحمدللہ ہما واد و ہما ساتھ مت کا کہ معاشمہ مرچی یک جا گئی بعض ورشیں کا پہ خوشحال بیتا سلامت بات ہے استاد بچر تئی انٹرویو بازیں جاگا شنگو تعالیٰ بکتا مردم تئی باروا زانا گوشے کے ضرورت نبی بلے پدا ہم اما کے میں نوکیں چاروں کا کہ نوک مارا کستی جوائے نشکتا ڈنی ملکا نشتگا خلیجہ نشتگا ایرانہ نشتگا منہ ہم باز وعدہ کستی جست کرنا استاد چووا زانا کے مردم کے تئی بنیادی تعلق کستے نوشکی ہیں بلے پدا ہم تو ہوتی میں چاروں کو گوشداروں کا ہوتی فیملی قبول پوشدار بابتا ہوتی پیدائش بابتا ہوتی کسانی بابتا میں چاروں کا گوشدار ہوتا چیزیں وشے گپے باز آ گیا کالتے گا انٹرویو بیتے گا اولی گپ جوست ہم ہمیں بھی کہ بھائی تو چیا پیدا بیتے گئے تو بہرحال منی پیدائش واقعی نوشکی ہے گے نوشکے زمانہ کا ضلع چاغی بھی تھا انی وقت تحصیلین تو وقت ضلع اور 1944 منی کی تاریخ پیدائش ہے بھلے ماں 4 روچے بیتے گا ماں ادا سے پتہ درد کہیں نوشکی آتی منی عمر 4 روچ بیتا سیا کہ منی ماتا کول کو تا بیتا کہ منا چوک بیان تے چوک نہ بچا منی یک مستے براتی بھی بیتا یا کول ہماٹے ماں کو تا بیتا کہ منا چوکے کے بھی ماں برانے کلندرہ تو یہ وہ بلوچی ٹیکٹا کستا میں کرا گورانی بخشاتے کی چیزوں کا یہ رہا میں کرا تو چل میں اما چل چار دا والا حساب ہے چل لے کے سوچتا باقاعدہ مانا زورت کے ولا مان منی پیت منی برات مستر برات حاجی محمد ابراہیم او منی پیت صوفی بختیار منی مات گل بی بی ماں اودا چی سفر کتا گو اتکگیں سیون شریفہ بارے چیچو روچ نشتگیں ہوتا آیا چرند منی ماتا خواہش کتا پیتا گشتگی کہ میں مزنے ایک خاندان دا کراچی آئیں ایک چکانا اتکگی گوڑا بیا رویں ہم ہوتا کراچی بھی رویں ایک بار گئے گوڑا ادا سے مارا زورتگو آرتگش کراچی کلاکوٹا منی ناکو منی مطلب مات کو منی حمدہ بیتا تو ماں حمدہ جامنند بیتے گئیں آ دور میں بزدگی دور بیتا ماں وہ خیر کسان بیتے گا بھلے ابر ماں ہوتی مسترینہ چیش کتا کہ واپسی میں روگ نبی نوش کیا وجہ ہم کم دستی اور ذرے نبوگ مالی وسائل سے نیستا تھا منی آری پہ پیت کے ہستے ہیں آیا گیل بند لچکاری کتا بیتا گلے لوگ بست گیا زمانہ کا زیادہ تر لوگ ہم گلے بیتے گا آیا لچکاری کتا بیتا اداد کا تو آیا ہمارا لچکاری کار اداد سے نہ بیتا یہ شہرستان ہے کراچی تو آیا پتہ بوجھا کا شتا مطلب جوڑیا بازارہ شتا بوجھا کشتا کدی رست گئے کدی نہ رست گئے بہرحال ہمیں سک واری دورت تو یہ وجہ سے پدا ماں واتر بیت نہ کو نوش کیا بڑا چیز وقت رنگ پدا منی پیت وفات بھی پیت کے وفات بھی مزید یعنی ماں پشت کب تھے منی برات بھی کسان ہے بھلے آئیا وانگ مانگ حساب کتاب بیالا کتا تو لگے کارا ووٹر موٹلا ادا اودا کاری کت مارا والے نگو پالے نگے واسطہ تو اے پیمیہ جو ہستے ماں پدا کلاکوٹا حمدہ جامنند بیتے حمدہ ماں روست مزن بیتے وہ پدا منی ماتا چونکہ قول کو تگا منا سیونے واسطہ سیون شریف ہے اودا پدا سیون شریفہ کہتے مزید دگا قولے کہاں کہ مامک سال کارانی تو انچوش بھی تو واقعی تاکہ زندگا ہمک سال ہما شتا بیتگے سیون شریفہ جی وہ سب پورا تئی چونکہ ہما کے لوگیں کہولیں تئی کماشیں نیکرائی مردمی بتا جی ترا مطلب یہ ساز و زیمرا گونچ کسانیا وہ بستت یا چوشی چیزیں استت یا ہمسائگی سنگتے کھسے کہ ترا ساز و زیمرا گو بھی منی سنا اصلا منی کالے کے سائے ماتوئی بھی من آستا نا
منی پیتا دوسیر کو تبیتا یا کہ امودا وتی علاقہ ہے وتی مردمان تو کا منی پیت چنایا ٹرائب آئیے مینگل تراسی دی او آئیے سیری یکے پیسرا کو تبیتا آئیے دومی سیر جو منی ماتے گما بیتا یہ ٹیمہ منی پیت اتکا بیتا سراوانا آئیے ہمیں لچکاری کار کو تا اور صوفی مرد میں بیتا بعض تچ کے سیدھے مرد میں بیتا ہمیں تا گوڑا منی ماتے گما ایسی نکاح بیتے پدا چیزی ٹیم مرندہ دیری تے کہ نوش کیا چے پدا سلسلہ دے مروان بھی منی یک براتو مطلب عام آتا چے منا چار گوار استا برات استا ہمیں جس کا یک براتی بیتا محمد حیات آئیے رباب جتا آئیے اور بعض خوبصورت رباب جت گئے منا یادیں آئیے رباب میں کمو کسے کارک لوٹا جی آئیے ارتے میں رباب جتا جنگا آ بے خود بیتا جنگ تو کا یا کنچی ٹیم ہے کا بے خود بیتا آئیے دستان یہ کارکنا گا یہ چی کتا خبر نہ کپیچ یک عجیبی یعنی یہ سر یک وجدی تاری بیتا وہ پدا ارٹی میں آگے جاتا ہم تو لوگا جات گئے ارٹی میں آئیے رباب جاتا گوڑا اما شپا میں لوگت کو ایک آ سے روک بیتا یا گولے آ سے میں ہمیں لوگے چاپڑے کا جو ترتا باقاعدہ اچھا یہ آس مردمہ وقت روک ہوتا ہے یا نا شما دیستا کہ یک انچو روشنائی ہے آ سے وڑی ہم تو تر رہتے ہیں ہر ٹیم میں یہ جاتا ہمارے ٹیم بیتا دیگر ٹیم نہ بیتا یک کہ ہمیں دومی پتا منی براتے تو کا یک چیزیں بیتا کہ شپا پادت کا باقاعدہ شتا دروازگاہ پچکنا رنگو آنگو چارتری کدی درد کا مردمہ گیتا یار آتا بھائی چیئے بشی منا مردمے لوٹ گئے یہ سلسلہ آئیے میں بیت گا میں مردم پریشان بیت گا کہ کجا یک روچی اچھے مرد گار میں بھی یہ عجیب مسئلہ ہے نا بہت آئیے یہ دو سے چیزیں ہمارا ادا مردم آبر کو تگا معاش کو تگا ماں ہوتی یہ برات بھی دستا بلے محمد حیات جی اور یہ نوکری سلسلہ لاپے سوازا یہ آنگو نو کونڈیا شتا تفتان نزدیک کا ایک جاگے ہستے نو کونڈی کنن تھی اسی روزگار حسابہ ہمودا جامنین بیتا اور روز مرچی تک آوانگ رہا لاپے سوازا مردم سرگردانا منی خاندان جو ہستے خوزدارہ سے بغیر تاں کہ نو کونڈی تک منی پیت قوم تقریباً ہمیں علاقے تو کا شنگ شانگے ہو لاپے سوازا بیچارہ سرگردانا آریا کہ ہر جاگے نوکری ملتا لاتی کلاتا نشتگاں لاتی خوزدار یہاں لاتی کوئٹے آیاں لاتی خاران آیاں لاتی نوشکی آیاں لاتی کونڈیاں مطلب درو انچو شنگ شانگا تو بہرحال منی برات شر ربابیے بیتا پدا پروگرام بیتگاں محفل بیتگاں ہمیں لوگاں تو کا گیدرنگ والا سیرے یا دگا خوشی بیتا بڑا شتائشان جاتا ہودا منا یادیں خصوصاً لاتی شہر کے آیاں ونتگاں زیادہ تر فارسی ونتگش بلے شہر آئیں زیادہ تر فارسی بیتگاں یا اردو بیتگاں ایک شہر بنا انگا تک منی ذہن ہے تو کہیں آئیے ادگا بند منا نہیں آئیں انتے بلے دو بند آئیے منا یاد ہے میں کدی سوچ کر نہیں آ رہی منا برستے میں گوشتگا بعض وشے طرزے اور بعض وشیں گھالنتے چی تدبیر مسلمانم کے من خود را نمیدانم چی تدبیر مسلمانم کہ من خود را نمیدانم نہ ترسا ہو یہودیم نہ گبرم نہ مسلمانم بعض وشیں یعنی تو معنی بکم چا گزار ہوتے ہیں باقی آئیے آدگا گال منا یاد نہیں ہمیں سرگالی منا یاد ہیں اور اسی اچھے علاوہ بھی دیکھا ہم لاتے ہستتا فارسی ہے گاں بلے نظانہ رومی ہے گاں یا کئی گاں جو مدن شاعرہ فارسی ہے ہمیں شہر زیادہ تر وانتا گاں دیشی تو منی برات برحال ابرے گوشہ کے مطلب اس نے برات منی ربابی بیتا بلے بس اما عشقوں نے حد تک منات شیں بیتا ہو داٹی ماں بلے وادے ماں انگو کی حد کنگے کراچی قدرتی ماں انچو بس گیگان کو تھا آ زمانہ سائیکل زمانہ بیتا آ دورہ کے من گیگان کو تھا آ سائیکل دور بیتا یا دگلاتی جنین آدم گشندہ بیتا انڈیا ہے اچھا بلوچ گڑا زمانہ کا کیا مطلب گشگاں ہاں چوش میں آیال آستے ہیں آ زمانہ کا گیشتر وہ فیض محمد بیتا یا گڑا اما پالوان بیتا گا پالوانا ایدہ باقاعدہ محفل کو تھا میں کرا کراچیا لیاری تو کا پالوانا محفل بیتا منا یادیں میں شتگاں ماں شانی سرہ کندے تھا مزاق اڑائیں تھا
अरे एक सेन बस्तो को निश्तगा उदा आया है मजाक उड़ाए अरे ये चीज़ है यार कसानी ज़माना की आओ कसानी एक विषय माँ आटे में समझता ना ये चीज़ मनी न समझे कि एक जगह कससे मतलब कुछ सैयद मनी ज़माने का बीता सैयद जी और मनी एक शागिर्द है ताज मोहम्मद ताहिर शायर ही चुनाया ये मौसीकी मनी के शागिर्दी बीता और आज ज़माने का वक्त शागिर्दी बीतगा ताज मोहम्मद ताहिर मनी शागिर्द बीता मने याद है कि अकरंदी दा लियारिया एक मुशायरे बह गया लियारी प्रोजेक्ट या कुजामा अन्नी जो बलूच था जो चीने दफ्तरी अमिदा इधर एक मुशायरे बह गया बड़ा मयूद्दीन मयार एक शायरिया ताज मोहम्मद ताहिर है उस्ताद है ताज मोहम्मद ताहिर ओ मन माँ सही रवेंगे मुशायरे मात की अमिदा निश्ते सयाद वगैरह ज़रूर निश्ते का बाजी रहते हैं आज ज़माने के शायर निश्ते का मांगशो निश्ते कम की मन ख्याल माँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं निश्ता छी यार बड़ी समझ ही नहीं कि छी बह गई यानी माँ चुशी एक पुरकैफ शर्री एक दीवानी में यलादा दरद का ना समझी कसानी माँ को भी शुमा निश्ते के शुमा से शायर ये बेकने मर रहा हूँ तो ये कदर में सुना समझी बीता हमें वस्ता है पालवान मालवाना माँ एक छुएं नको तो ये छिया यार अलबत्ता मुकेश सहगल कबर नहीं कोजा मंबाला वाला बारी चे अंचे लालित नाम तन लाते कौने माँ आ इसको तो हमारे गेगान को था माँ गेगान पता मनी अच्छी आदतें बीता आइए वजह भी आ मनी आदतें गुस्से के गाने अरवाद छोरे सरा गाना कनक आइए वजह ये बीता कि माँ अमोदा के निश्ता बीतगा हमारा जागे कलाकूटा मनी गली सेंटर में निश्ता बीतगा मतलब गली बीचे नेमगा मनी लोग बीता गली ए सर भी जन्नानी आलवाल बीता आ सर हम जन्नानी आलवाल बीता जेन नसते हैं और बीता वाकई आयन चीज़ें वाकयात भी बीतेगा ना और दर्शी खबर कब तक वाकई दर जेन नसते हैं और अम्मा तुरस्ता जे मां छोर सर गाना रहता गाना जनान को तात का लोग सर छपा भले तुर्स बीतता ना और वाकई अच्छे वाकयात बीतगा मैं देमा मनी जिंदा मालूम है वाकयात नहीं यानी चीज़ें रस्ता में चमवत नजिस्तगा भले मैं दौरा बीतगा मैं अशकुतगा भी चो ऐसा चो बीतता उधर चो बीतता एक तुर्स से बीतता मारा पता हमें राय हमें गली तो कर राय सा या करपा से द्रच की बीता मजनी द्रच के करपास गुशनते बारे चीज़ें बोले ये नाम है करपास करनते इसी तरह भी एक जन्नी बीता यानी ये अगर मशहूर बीतना कि भाई इधर जन्ने वो इधर जन्ने तुर्स बीता खौफ बीता मारा आ ज़मानत भी पता लालटेन दौरत मैं लोगा वा मना याद है बत्ती रोकना बीता मैं लोगा मैं नहीं अच्छे तंगदस्तिया एकदम हम बजगी वारी वाला हिसाब है तो दिखा कबरी का मर्ची मकाना कि मन मनी जिंदा नान मसीती को था यानी हम चुके ने तालिब कहाँ के लोग आने से पहुँचता तालिब लोग अच्छे नानी चीज़ें देन थे हमें पे में कार मन भी को था बाकायदा माँ छापा छुतगा भले मनी 100 लोग बीतगा बस हमें 100 लोग में इसका नान मसीती को तात क्यों बस मना लोग मर्द में मना कुता देखा जाके हमारो बस समझा रहो हमें 100 दो लोग अर्ची के कहते हैं ओके एक आर मत कोता और चीज़ें वक्ता भले मनी बरात पदा कारा लगी थे ओटला मनी बरात कार कंते वाजा इब्राहिम कार कंते ओटला आखिरी टेमा अर्ची के हमारा बच्चे तगे बयान थे नाने टुक्कुर बयां या चे बयां या गूश्ते बूढ़े या दाले ये मुझको तो आवतगन ते पता लोगा आटमा ये एक दा पैसे ये रसता बीता आइए दिहाड़ी हमें बीता बहरा छपेटे में पता हमें आवतगन थे माँ हमेशा नहीं सारा गुजारा होता मैं सोबे नाश्ता भी हमें बीतगा पता एक सक्की मजगी दौरियत दस्ती हाँ बेतनीस था मात बेचारा जन आदम या बरात आबी कसाना मानो आइया सी भी कसते रहता माँ कारी साहब यने आता मानचो वत्सव यले आता भरत मनी गाने गुस्से यक सिलसिला हमेशा के माँ अरवादा हमेशा ने गेगान कुत्ता अरवादा हमें शहर में गुश्तगा तो मनी बरात हमें चीज़ा महसूस करते मनी बरात ये टेमा स्त्री दुकान या गोली मारा स्त्री दुकान या वती दुकानी कंते कारा बीते बड़ा मना जीरी बा
بھی تو وانگ مانگ نکنے اٹما واقعی میں وانگ ہوتی ہل کوتگا وانگ بھی منی مسئلہ چوشت کے ماں ہمدہ میں اتگا منی یک اسکول ہستا جو گشتگا تے ماڑی والا اسکول ہمیں ماڑی والا اسکول میں 4 ونتگا پنچمی منا برت براتا سادر برا عزت خان اسکول کوئی انچے نام یا غریب شاہ سادر بر ہمیں منی کہلا اسکول ہنگا ہستے عزت خان چھے انچے نام تھی ادا منا برتے والے ادا منی دل نہ لگ گئے ماروادا غیر حاضر تھا ابسنٹ تھا اور نوکے مردم تھا یعنی میں نے ماحول جو ہدایا نہیں تھا نا وہ تو درو نوکی چیزیں تھا منی سیٹ میں نہ لگ گیا تھا بڑا منی براتا رندہ خبر کپی کہ بھائی اسکول نہ رو گئے میں نے اکروچے گریتے ہیں سیدھا با پتا اسکول ماسٹر کرا بھائی چوکے چاہ رہی تھے آپ اسے بھائی ایشیا بارے کچھ ٹیم ہے ابسنٹ ہے معاشی ہوتی نام کاشتا ہے کہ خارج کو تھا ماں ارے بیا بھائی نہیں برات حیران بھی دوست کہاں بھائی ارے چو ماں نوانا بھائی پنچمی محمودہ مطلب تو سو پنچمی بھی نکو بھی ماں ضرورت کے انگوڑے میں نے بناتا بہت ہی کرا استری دکانہ میں شدنا آنی اودا ولیمہ رہا ہمیں جا گیا کہ میں استری دکانہ ہمشی دیم پا دیما 6 نمبر ہے بس اسٹاپ ہیں آج زمانے کا 6 نمبر چل گیا ولیمہ اٹاچی مانگے پیر تو ہمیں دا یک بان بندے جا گیا گلے لو گیا بیچا ہے پورا سنٹر ہے اسے دیم پا دیما پتا ہے اسٹاپ ہے بس اسٹاپ ہے یہ ہستا مکران اسپورٹ کلب تے ادا بلائیں گراؤنڈیا تھا زمانہ کا یہ لوگ جاگا نہیں ستا مزنے گراؤنڈیا مکران گراؤنڈ ہے یہ نامت اور ادا کلب جو ہستا یہ مکران گراؤنڈ ہے کلبت شپا ماں ادا میوزک پروگرام کو تجتا استاد محمد عمر بلوچے کلب بیتائی ادا مردمت کرنا گانا بجانا بیتا استاد بینجو بھی وجh جاتا طبلہ بھی جاتا استاد ہارمونیم بھی جاتا استاد تانپورہ بھی ایک کارمرز کو تگا وقت گشتگی بھی یہ بشوے دکھانے دیں پا دیں مائیں توشنا روچ گندگا ہے ہم کروچ یہ منی سلسلہ لگ گئے اچھا برات بارے ذہنہ چاہیے مرکشی تو گانا سکے رہے تو مردم کر جر کو تگا ہم ہو مطلب برا استاد اکرام کو صحیح ہے منا آورتے استاد محمد عمر اکرام السلام علیکم وعلیکم السلام استاد یہ منی برات چوشی پلانی اس ہمارا کر کو تیل داتا ہے استاد کو شرری کا پہ ہاں بچہ تو واقعی چیزیں کنک لوٹے منگو ہو چھ کنے منگو بینجو جنگ سکا میری برات بھی حیران بھی ماں آتے گانے ہوتے بینجو تکی ماں ادھر جستا استاد ہر وقت بینجو جا نا ایک میں بس بینجو میں شیمیتا کہ یار استاد چار بینجو جا میں شکر ہے بینجو سکا ماں میں بڑا بینجو جنک بزانا تو آبی حیران استاد برات آپ گوشت بھی کچھ بھائی مطلب گانے واسطہ آتا تو سجی ملک سارا زورتا گانے یہ کچھ میں بینجو سکا مانگو ہوں میں بینجو سکا استاد ابھی اوکے کو کسی بلی کہتے ہیں مسئلہ ہے نہیں اے پہنیا جو ہستے مات کا بینجو ہے استاد کرا گٹا بند بیت وہ بینجو ماں شروع کو ہمدہ بینجو ہے چونایا بقول استاداں شی درستان چی گرانتری کار ہے بینجو درستان چی آسانی کار باجے بھلے او پدا ہے غزل مزران تو کئی باز ہمرا داری کرتے باجا پلے کنک جگہ چیزیں اور گانے گما جنک دیگر چیزیں گانے گما ہمشی کے آترارا سور دنتے آس دنتے باقی پلے کنگے واسطہ دیگا حساب کتاب ہے بہرحال بینجو کی گرانی چیزیں ماں ہمیں گرانی چیز ضرورت گا بھلے میں نے یاد ہیں اور ہنگے تک میں نے یاد ہیں ہمارا سبق کے استادہ میں نے داتے گا سارے گاؤں میں آئی اس کا اول سرا کے میں نے یک استائی داتی گا 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 رے گا ما پا ما گا رے سا نی دا نی رے گا شانزہ ماترا ہے کلیانے تو کا استائی میں نے داتے کہ اشیاء یاد کا بڑا میں ہمشی میں ساپورٹ بھی تگا دیم طرح بھی اشیاء ہستا دگا میں نے بلے کمالے گا پیشے کہ آنگا تک میں نے یاد آئیں یہ سور وغیرہ آنگا تک میں نے سبق اچھو میں یعنی گشتہ بیتا کہ فل دماغت کا نشتہ بیتا خیر میں ادھر بینجو کرنے گیا تھا اتفاق ابری کے یک رندی یک کنچی طوفانی یک اور ایک مزنی طوفانیت گوڑا میں ہمیں کلب اسی یک سائڈ یا چھے لڑت کپت چھت اسی ہے چھت کپت تو
چیزی ٹیما کالا بوا بند بھی تو انو چیچو وحتا شتا کہ استاد کے روتی عمر چیچو کے یہ منی براتے گوشگی کہ 8 سالے بیت گئے تو منی براتے گوشگی کہ تو 8 سالے بیت گئے مطلب استاد کرا بورتا بلے منی وتی خیال ہمیشہ کہ میں 10-11 سالے بیت گا منی خیال ہے بلے براتے گوشگی کہ 8 سالے تو بیت گئے مطلب استاد عمر کرا بورتا جی اللہ بہتر جانی 10-11 بیتا یا 8 بیتا بلے منی خیال ہے میں ایٹو میں 10-11 سالے بیت گا خیر نہیں ایدا کہ سلسلہ کے حالات بھی مان پریشان بھی اتنا بھائی نہیں گانا بجانا یہ دیگر آدھگر دو ختم بھی تھا ماں پتہ ادھر سے اتکا ہے گل محمد نام مرد میں استاد گل محمد بکرا پڑیا اسی کسان کے کلبی استام دا ماں اتکا اسی کرا ماں وہ بھی بینجو ادھر سوچی ہو بیا بلوچی آدھی تو اسی کو میں لگ گیا تھا یہ سارے بھائی یہ وہ تیار ہیں بچ کے ہوا بتا ماں استائی وغیرہ میں یاد تھا اور میں یہ استادہ بھی کو میں کلاسیکل لوٹا میں کلاسیکل لوٹا یہ گانا مانا ایسا بل اور ایشیا بیچارہ کا ہرچی کے ایشیا وط ہستا ایشیا منا گوشان کو تھا بھلے آخری پتہ وط گوشتے اچھی نہیں مطلب برا وتی استاد کرا منی کے صاحب اچھے نہیں تو ہرچی کے مانا ہستا مت تو بہرحال آگے پتہ میں نے اچھا گوشتا بھائی منی دل بڈی واسطہ گوشتگی اچھی اچھی تو وقت کے منی کرا شاگرد دیا بولے ماں ہمیں سمجھا تو منی استاد ہے اب بات سادہ مرد مطلب ہر استاد ہے کرا میں شتگاں درو درویش چپت سادہ مرد شمع وشباتی بھی تھا استاد وشباتی بھی تھا اچھا ادھر چی منا کاری استاد نامد یعقوبی کرا کلاکوٹا آئیے استاد ہے نا ادا میں نے آرتے استاد کرا استاد ہونا ایک قسم تو بگو انٹرو کو آج استاد ہوتی ابر کو تھا استاد میں نے اس کو تو کجا نشت گئے مگو کلاکوٹا نشت گئے شی کمال ہے کلاکوٹا نشت گئے سیکا کر آگے ہودا اور کلاکوٹا ہی کلب تر نزدیک ہاں میں وہ بس منا ہودا خبر کرتا بھی گل محمد نامی مرد میں میں شتگام ہودا ایٹم میں ادات کگا ایٹم منی استاد کرا یک کہ منی نامیت نور محمد نامی آئی سک بعض وش بینجو جتا بیتا نور محمد نامیتی وہ خاص طور اس طرح آئیا اما یک ہندی گانا ہی ہستا کوہو کوہو بولے کوئلیا بینجو اس طرح اشیا چوش جتا بیتا ایک دم منا چشف جذباتی کو تا بیتا بعض وش جتا گئے وہ دومی مردم عثمان بیتا عثمان سکہ کا بیتا ایٹما عثمان پتہ انچے شرمیلہ مردمی آزمانگا وہ بالکل یہ دپا آبر ہی نہ بیتا بس واتی کارے کو کارے کو تا بیتا یک رندی میں ایک مرضی میں گو چی عثمان ماں انٹرویو ایش کو تا یہ گوشتا کہ مانا ہودا کلبہ شتگا نور استاد نور الامودہ بیتا پیسرا چی بلے منا یاد ہے کہ من شتگا عثمان امودہ بیتا پیسرا ہماری انٹرویو گوشتا کہ لاتے ماں پیسر ماں انٹرویو کو تا ہاں نا تو برای منا یاد ہے ماں دشتا تو عثمان پیسرا امودہ بیتا خیر تو استاد منی کا جست پرسو تھا پتہ رکشی بس تو بیا آمدہ بیا شر نے نمات کا ادا بھی ادا استاد یعقوب جو ہستے اسی کرا گراموفون کمپنی ہے ریکارڈنگ وغیرہ بیان تے اسی کرا تھے مطلب شرری بینجو ماسٹری بھی نا اور وقت بینجو بھی بنائے نہیں بھلے استاد محمد یعقوب اچھا استاد محمد عمر بھی بینجو بنائے نہیں استاد گل محمد بھی بینجو بنائے نہیں جننتے بھی بنائنتے بھی اچھا اسی تو بالکل کارت روزگارت بینجو بنائے استاد محمد یعقوب تو اسی گراموفون کمپنی ہے مثلا شیر محمد گانا والا نام اس کو تھا جی جی اور سلیمان فقیر صدیق کوکو بالکل واحد چھ بارے نام تھے دیکھا ایک واحد جو لیا اسی کے راستہ تھا لاتے گانا والا ان استاد کلبہ رواں کائیں تھے بلے تئی ایشن کے تو نو تئی دلگوش بینجو نہیں مگا میں بینجو آیا ہوں بھلے نہیں ادامات کا منا بینجو سبق نہ رسا گئے چیا استاد مصروفیات ماننی میں گپیا تھا نا گراموفون کمپنی یہ ہوا تھا آرٹسٹ درو شکرا اروادا کان تھے امودا گانا بجانے ریہرسلے وغیرہ اور محفلہ پروگرام استاد ودا پروگرام زیادہ تھا سندھا بیتگاں سندھا کجا ہمارا جنوری وغیرہ کچھ تھے ہمارا سیڈا انٹریلا تو ماں شتا بیت گئے پروگرام آنے گوما ماں پوشتا جوابی بیت گئے چاپ والا بیت گئے یا سامان چست کا باجیا چست کا منا یاد ہیں ایک برے حیدرآباد پورا ہے نا باجا منی بھٹا بیت گئے میں ترگا بیت گئے
बहरहाल एदा एक दो मर्द में दिगर नाम पशकत या के अजीज दिलशाद नाम या कवाली जतगा बेंजू वास्ता टेम ना मैं ज़्यादातर हमें जवाबी मवाबी चाप बिजान मामा चोटू है ना जी चोटू वाले हिसाब में आगा बह गए वो रिकॉर्डिंग के बैन थे बड़ा उस्ताद मारा बाहर थे महोदय रहे रिकॉर्डिंग का मचा रहे हैं गाना माना जनम थे गाना वाले यहाँ जाड़ो के इससे आए महोदय से कभी आए नहीं नंबर है कभी पे तरह मैं नंबर है तो यक रंदे शेर मोहम्मद यक गाने ने 4 गाने था 4 गाने रिकॉर्डिंग किया हमें गाने रिकॉर्डिंग करने के टिवा माना जांग गोने जांग जन गए हम चनकड़ा जी हाँ हमें जांजर आओ जांजर माँ ये रिकॉर्डिंग है तो हमें करने गया और एक दिखा कहाँ लेगा पितर कुछ ग्रामोफोन कंपनी है 2 माइक बीतगा 2 माइक श्योर माइक अमा खुला वाला मजने जी हाँ ये 2 माइक के घुमाए दोस्तों चीज से कंट्रोल करते गा मया ना हीर बुत्ता उधर तबला वाला निश्चय ना ये आपके गुलकार करे बीता सही आओ मैन गुलकार है ना भले आइए अंचे सेटिंग को था अंचों के मर्ची थी कैमरामैन है सेटिंग को था आइए अंचो सेटिंग को था या कैमरा एक चेन इधर लगता है एक की जगह हम साथ वाले हो इधर आधगर मतलब 6 से 4 मर्दों मंचों को तो भाई ये मैक शुमे का रहेगी ये मैक शुमे का रहेगी अजीब है सेटिंग की बीता है ये और ये रोशनी चीज़ ये कवर को था मर्ची तो बेचार मर्ची बहुत आते हैं आशतश दादा कैमरा लगता भले हाँ रिजल्ट आंगा भी ना दिए थे बिल्कुल आयन कमाल भी था अच्छा अमा कमाल वाला मर्दमेंट का यक मर्द में अंगा हस्ते जो आर्ट काउंसिल तो का कार करने गए हैं आइए नाम अख्तर है और रिकॉर्डिस्ट भी था उदा मना याद है साउंड इंजीनियर है आओ आइया कमाल मर्द में भी था और आइए दिगे एक कमाल एक रंदे मनीगुमा को शालीमार स्टूडियो वादी के रिकॉर्डिंग कंपनी बंद भी वो शालीमार स्टूडियो पच भी था स्टूडियो रिकॉर्डिंग कैसेट शुरू भी था ना हमें दौराना मन सोते कहते हैं गाने ये रिकॉर्ड ये कैसेट ये कनेगा बोले यक गाने इसको मैं पसता मनी वती तर्ज मैं वत छे को नहीं गाने जाने के टिमा अंतरा यक जागे मैं काए मैं पसना वत्स कने अर्ची कने नए ते मन ये हैरान है यार तर्ज में वत बने था या आठ में शर आएगा अन्य चीज़ आए गए अर्ची कने नए भाई मन खेला बारे में चिक्का ट्रैक को तकरीबन 10 ट्रैक भी आटे में वो लाइव बुत्ता गलत पता दोबारा पता भी कने हो नबे आ गए हमें अख्तर मना तवार को नूर भाई आ जाओ बात कर कुछ मसला चाहिए मगर ये अंतरा जो हंसते है हाथ का अटकता नहीं मनी ख्याल में ही अंतरा याल भी दिया वो देखे नया आए गए फिर आप बोलो ज़रा वो अभी बोलो कि हो हमारी कमरा है स्टूडियो रिकॉर्डिंग रूम है माँ गोश्त उस्ताद का इश्कुना है ना एक वो शर्तेल बुत खुद का माना याद नहीं आओ सही याद नहीं को पंजाब में बहरहाल माँ उदा आड़े तक मनुष्य तो भूषी माँ कम गुनगुना है यार कमाल की बात है इसको ऐसे से ऐसे कर लो ना माँ को ठीक है माँ चुको मैं सारा मत करी हैरान कितना अरे अख्तर भाई आपने तो कमाल कर दिया यार कमाल है आप फंसे हुए मैं हैरान हूँ क्या बात है ये तो कुछ भी नहीं है यार मंगो अंचो अकल में नहीं हैरान बित के यार इसी कमाल है बलूची नजा भी है देखा जाते देखा कौमी भले एशिया हमारा तजर्बा हंसना ज़माने का हमें कार्य तो कहें ईशा चाहता है वो अटक गए चिया अटक गए मना जोस्ते को माँ ये ये जागे हम अटक गए हमें जागा अंचो गिश्चिंते मना दाते मशरत अवली टेका पता रिकॉर्ड भी ये मर्द बात तजर्बाकार है मर्द में इसी तजर्बे दिखे एक चीज़ वहाँ दिखता आटे में हम स्कूल भी तक जी ना स्कूल ही बाकायदा जो दे मार गाना लग गए एक जागे गड़बड़ भी सबर का भाई पता चेटू दस्ते में चुस्त कुतगा ना स्कूल चक्कर रही तक जो पता जाती है बटन हम जागे पूरा ये नहीं अंदाज़ा विचार मन अच्छा हैरान बिता मस्ता है तजर्बे है विचार माशाल्लाह ना ती दे मर फिर चीज़ें हंसते हैं कहता तेरा छे कंते भाई अन्नी वानी चीज़ रो हंसता ना हाँ जमाना का मर्चे दस्ते में चुच्चुशी कोता औरत की हो जाओ लगो शुरू आओ आओ भाई हमारे याद पता हमें जो एडिट करना ना जी इसी कमाल भी तो एडिट करने के बहरहाल ये मर्द वाकई बाज कारी मर्द में अन्य भी इधर साउंड सराय आर्ट काउंसिल तो का साउंड सराय अंगा भी
میں ایک دو بارہ دیس میں دوست کو رات کا ہم کارا لگے تھے اس تو کہ مطلب ای ایم آئی کمپنی ہے ریکارڈنگ کے نیم کر رہا ہے گوڑا طرح کہتے ہیں ٹیمہ استاد نو اجازت دیے گا کہ تو پرو ریکارڈ میں آ زمانہ کا چھی بتا استاد یہ شاگرد دیے کہ آئیے وہ تھی شاگردان چھو مطلب کجام اسٹیج ہے شاگرد سر بتا کہ آئیے گوشتا کہ نو تو محفلہ گانا جت کت کنے اچھا ریکارڈنگ اسٹوڈیو بازی نہ بتا یہ ماں گراؤں فون کمپنی بتا یا کہ یہ پتہ رندہ پچ بتا گا بڑا استاد طرح استاد یعقوب اجازت دا کہ تو گانا بچنا یا دل بڑی دا یا استادوں مرترہ ماں میں گپ میں کہنا گیا تھا نا کہ ماں شیر محمد ہے ریکارڈنگ کیا جانگ جانا گئے جی آئیے چارے گانا ریکارڈ بھی تھا اچانک مچارا ہوتا کہ اناؤنس بہ گئی کہ نور محمد آ جاؤ مائک پہ ماں وہ گوڑی تھا نہیں مائک پہ منع چی کرنا منی استاد چارن کی برو برو استاد یعقوب بہت نشتا مات کا استاد چاہیے اسی برو تو گانا بھی جانا تو گانا بھی جانا منی واسطے ایک دم پتا اچانک ہی والا ہے نا منا استاد کلبا سے بگوشنا بھائی مرچی ادھر آڈیشن ہے تو بھی میں ذہنی صورت تیار دیتے گا نہیں ادھر کا منا ڈائریکٹ پوچھنے کہ تو بیا بھلے استاد میں چاہیے بھی جانا حیران خوشی تو ارچ گانے جنے بجا صرف کی آواز ہے عشقنی آواز ہے عشقنی استاد ماں بھلے نہیں منی ذہنہ واقعی نہیں آئے گی میں چاہیے بخشاں اچانک کیا بولے بھلے میں نے اچھی ہمارا تھی وتی شہر رکھتے ہیں ہماری اب پوچھنا یار شار رہی بھائی تو تیسرا کلبہ جاتا استاد کر رہا آؤ جو یک یک کے دو میں چو گشان کو دیتا نہیں میں ہوتی ہمارا شہر گوشت میں یاد ہی ہنگا تک استاد میں چاروں کا گوشداروں کا پوچھوں آؤ چونا یہ شہر بارے گپ پہ پوچھا یہ شہر منی زندگی اولی شہر ہے کہ من لکھ کے تھا اور اسی پس منظر بیک گراؤنڈ یہ بیک گراؤنڈ چوسیں کہ ماں رہو گئے سیون شریفہ مامک ساتھ رہیں نا کسانی ہے ماں رہو گئے سیون شریفہ تو امیدہ یک بلو کے او آئیے یک جنک کے گونا ماں شانی میں سٹی بیتا ہوں ہمیں جنک کے گونا منی باز مختصر ہے حالانکہ سفر ہے آپ ادھر جنگشائی ہے یہ رت کہاں ہمیں مختصر سفر ہے تو کا ماں یکدم یکدگر میں نزدیک بیتے نا آپ بھی کسان ماں بھی کسان بھلے بس یک قدرتی ہے کہ ہمیں چین بیت میں کنیکشن ہے جو آ یہ رت کہاں ہوتا آگے یہ رائے گا منی سیمڑے رہو گا میں سجے رایا بس وسیت کھاڑی چی بھی چون بھی بارے بازیں حیال ہے یار ہمیں حیالہ نہیں تو کئی شہر میں لے کے یہ شہر میں زندگی اولی شہر ہے تو ہمیں جینے کسی سبب بھی کم کے گزرا نہیں جی جی یک روچی درد کو دل میں لیا کہ نیمون چکر پہ یک سیلیا دیستوں پری رنگو ماہیں گلاڑے کدی من بلاوتی بلبلا یہ چار بندے بلے رندہ میں گشتا ریکارڈنگ ہے تو کا نہیں ماہیں پری منے نزانا تو کہ غائبانہ ہے نا ماہیں پری منے نزانا تو کہ وابیتا خیالیتا شب روز توے ماہیں پری بلے منے نزانا تو کہ خیالی محبوبہ جی جی واقعی میں نزانا یا کہیں چونے نے بس راگوزی ہے تو یہ خیال ذہنت کو آت کہ میں لکھ کے تگا وہ یہ شہر منہ گونا میں ہمیں شہر ہوتا ہوتی گراموفون کمپنی من ہمیں گوشت پہلے وہ دا چون بھی یک استائی گوشت انترائی گوشت مجھے بس بس چلو بھائی کریم آ جاؤ آبھی پتہ منی پیما نو کی شاگردیا استاد آبھی سر کا نات گوشتا بلے بعض ورش گوشت گئی او گشتر یہ وتی لے کت گئی نان چو منی پیما بھی تھا تو آئیے ایک نات گوشت بعض ورشی ناتی ہے منہ بیت کے ورش بلے یاد نہ بہ گئے
बहरहाल आइए होती अंचो हंसता आइए अंचो बस ओके मात बात के पता रिकॉर्डिंग खत्म की माम शरारत की मैं उस्ताद जुस्त करना उस्ताद ये चाहिए भाई ती आवाज़ ये चारता अगर ती आवाज़ पसंद भी थी तई भी रिकॉर्डिंग भी थे यार भाई ये तमाशा है वो आटे में रिकॉर्डिंग के विचार ग्रामोफोन कंपनियाँ चोने नाजायज़ कार कुता नारवाएँ कार कुता मनी ये साहब सिया ग्रामोफोन कंपनी एक बलाएँ चीज़ आइए करा एक चीज़ें रिकॉर्ड बीतते हैं और रिकॉर्ड दुनिया को जाम पुंडार होती ती वो तो मनी पे में अच्छे मर्द में के हिच नजर आते हैं आइए तो रिकॉर्डिंग करने गए सब तई तो का ज़रूर है ये क्वालिटी हो तो रिश्ता एक ज़माने के आटे ज़माने का माँ एरा ना माँ आटे में हकीकत है मैंने क्या ला ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4.5 राग याद बीता आटे माँ अभी सिर्फ रागा नहीं नाम हम हफ्ते 100-2500 देखा चीज़ा ये बैकग्राउंड मैंने याद न बीता के रागे वादी चाहिए समवादी चाहिए इसी उतार चढ़ाव चून भी इसे आलाप चाहिए अमरुई एच में नजर था मैं सिर्फ हमारा राग दरगीत का भाई ये राग न बस चुशी मर्दों में तो बिहार रिकॉर्डिंग कंपनी पे में जाके या रिकॉर्ड भी कने मैं वो खैर 4 चीज़ जानता करीमा आग पर न जानता मैंने याद है चाहिए आमोदा कलबात का ही हमें उतनी नात गुश्तगा बेचारा का तो आइए के अलावा निम्मा ईदगाह मर्दमानी नाम है गिरा वर्ष नहीं ये बारे चिच्चो आप का भी इतना जो रिकॉर्डिंग भी था मनी सर बारा जी वस्ता ना तो खैर मायदा को 2 माह रंत मैं लेटा रहा तो बाकायदा ब्याह भाई 2 गाना रिकॉर्ड भी का करीब में भी लेटा रहा चलो भाई निम्मा परेशान है रिकॉर्डिंग करने की उस्ताद नहीं चिकने अरे उसी यक्के मनी गाने हम कलंदर यक्के हमें तय वाले हैं 2 नाम बस खलास उस्ताद मनी शहरी नहीं इसी हम रिकॉर्ड ना करना मैं देखा शहरी चल रही थी उसी ना बात चल रही कहीं पिलाने मन उस्ताद बात को बोले मनी दिल न मन न गया ना मन हमें शहर जोर तो अतका मनी लोगानी मनी लोगे सैमी लोग मास्टर मोहम्मद हुसैन ताजे लोगत एक आज ज़माने के शायर या मोहम्मद हसन ताज जी आटे में एक पेरिशिया नाम है मोहम्मद हसन कलाकुटी जी पदाइशी नाम ताज कोते बारे सयादाइशी तखल्लुस को ये कोता बारे चूँ पर पदा हमें भी के मास्टर मोहम्मद हसन ताज मानत का हमशी के रहा शहर गोने मना सलाम अलैकुम वालेकुम मैं लोग नज़दीक का 2 सैमी लोग हम आइएगा माँ हमसे शहर आइए दे मैं को महो ब्याह भाई ये शहर ही मारता तो या कार्य बेकम की छे महो मनी बांध रिकॉर्डिंग है एशिया तो कम हमें बेरे सर मना एक शहर बिलिक में अच्छा मगो शहर जो चाह रहे थे ये शहर अच्छी है वही शहर नहीं बारी चीज मैं हुआ तंचो अरे कुछ बराबर है शहर ही क्यों शहर ही नहीं मैं हैरान भी था यार मैं हुआ तो दिल जम नहीं आ शायर ही हमारा अच्छे करने के ये शहर चल रहे मुझसे ना तो शे तो बिल ना तो हमें चीज़ ना ये वत शर नहीं बोले ना तो चीज़ में करेंगे मैं चरा आगे हमें अब सरा जो हो रही है कि इसी हमसे भी कम माँ हमसे जोर तो आज का पदा उस्ताद दिख रहा हमसे उस्ताद आज वो कुछ नहीं अरे मंत्रा घोषणा ना हमें से यार तो कमाल करें चलो ठीक है माँ हमें शहर दुएँ जोरता शते एक कलंदर है आप पता मनी समझो कॉल के सेगा माँ वत आई मुरीद तो वहाँ कलंदरी शहर गोने और ये गोने माँ सोते हैं मान करीम मैं रिकॉर्डिंग है हमारा रुचा माँ सोते हैं रिकॉर्डिंग को या कि हमेशा माँ परी एक कि कलंदर कलंदर सेवड़ वाजा सेवड़ा काया तय मेड़या चारा मशहूरे तई नाम है सखी शाबाद सेवड़ा काया तई मेड़या चारा कलंदर ये 2 गाना मैं रिकॉर्ड कोता जी और करीमा होती 2 नाथ बेचारा का रिकॉर्ड कोते ये नोजसद अफ्तादी नोजसद अफ्तादे पहला मनी ग्रामोफोन कंपनियाँ रिकॉर्डिंग पता कमालेगा पिछले के मनी होती पहला शायरी मनी होती पहला तर्ज भी मनी होती है पता मौका उस्ताद अच्छी नहीं रह सकता कि कस्सी सिफारिश करने की जरूरत न पड़ता और न कि वर्षों तक गुस्ता की बनी रिकॉर्डिंग का बकने अच्छा ये नूरल उस्ताद गुड़ा तरह
نور محمد تی نام نور محمد نورل ای پنام ترا کجا کیا استادا پر کو یا اسکول ہمیں ریکارڈنگ کے ٹیما ہمیں اخترا نام مام لکھتا ہوں کہ بھائی نور محمد استاد یعقوب ابو نورل بھلے حالانکہ آ ٹیما میں مردمانی طرح خبر ہے بلوچانی تو کا نام اچھوں پروشن تھی نیم نام کرا او منی نام نورک بیتا بڑا ٹیما نورل نیا بڑا استاد کاف دیر کو لام پھر کو نورل شاعری نام سمجھو منی نورل بھی تخلص سمے بھی پر نام لگے نور محمد نورل چلو منی ایک ریکارڈ مارکیٹا بڑا آٹیما کمپنیاں وادی کے ریکارڈ تیار بھی تھا بڑا یکے بطور سمپل داتگی گلوکارا سیمپل اسی ابر تو اوٹل موٹلا ادا اودا بیجاں ایٹوٹائی اور منع ہمیں ریکارڈنگ ملے تو ہم سے زور تو ات کا ادا اودا یہ شکرا بھرے اودا بھرے منع یاد ہی میں سادر برا ات کا ادا برازگی اوٹل استا سے ریکارڈنگ ہر وادا چھاپا بھی پچ بھی تھا ریکارڈنگ کی شکرا کمال بھی تھا بھائی بلوچی کا نب تک لگے تھا بلوچی بھی ذات کے زیادہ تر بھلے انڈین بھی تھا بھلے بلوچی بھی ایئر کوتا بھی تھا ماں ات کا مانسی دات اسے سارے صابر کا میں نے مانشتا مودا کم کے دے رہا اسے جات گانا جاتے پتا آواز تھرا بات بلند آواز اب گانا شنگ بھی تو مانشتا کام ہوتا وسوسے تو کیا باری چی بھی چھون بھی یقین باور کرنے مچارا دیما چے قادر بخش پیدا کی قادر بخش میں کرا بالو کراچی ایک شرری گشندہ یا ٹھوس آواز یا اور اس کو نگا جاڑو کے استاد بھی تھا قادر بخش بعض وشیں آرٹسٹ یا بعض شرری ٹھوس آواز یا تھی تو ہمارا یاد بھی آئی ہمارا گانا جاتے کرتا ہے کہ پنچ کتام رنگا رایا روانہ نا ہمیں پہ میں لاتی گانے آتے ہیں بہت خوبصورت ایٹ گانے آتے ہیں یہ یاد کم ہوتا یاد ڈارے کا دخل آئی کہیں آج اشارہ کو اسی یہ تئی گانے ہیں میں کو ارے واہ ہوا یار زبردست ماشاء اللہ تو یا مطلب جست کنک لوٹی کہے کو جاچے چونے میں نے جو جستے کو مگو ماں ہم تک کراکوٹ ہے تو کئی شاگرد دے میں استاد یعقوب بھی نام گے یہ تو ہم استاد یعقوب بھی کر رہے ہیں مگو استاد یعقوب بھی کر رہے ہیں بعض وہ شہر میں نے وابا چے پادے کو بھائی اور واقعی گھنٹی پرا کے امات کا گا میں نے وابا چے پادے کو یار بعض وش ماشاء اللہ زیمر اثر خدا وشین اویدا منا بات کم کے چھو قادر بخش میں مرد میں در بڈی بدا خیر ایمنی نوزدہ تا ابتاد اولی دو گانے گراموفون ریکارڈیت جی جو ریکارڈ بھی بھلے پدا اے دورہ نیدہ گیا کبھرے بیش کون اے دورہ شفیع ستار جاڑوک شیر محمد امام اکش مستانہ امام اکش مجنو قاسم آمین یہ درو ٹاپ ہے تو کر رہو گئے ہیں ٹیمہ یہ درست ٹاپ ہے تو کر رہو گئے ہیں گراموفون کمپنی ایسا ریکارڈنگ گئے تو بغیر بدارے مردمان تو کا آواتی چیئے نامے مچے سرے مرد یک رنگی چگل دے وغیرہ وغیرہ پہ میں گانا او استاد شفیع استاد ستار شام اولڈ شانی انچو ایک دم جمعت گا ہمیں دورانی میں کیسٹت کا میں ریکارڈت کا میں ریکارڈ جاگا نہ کو نہ منیگا نہ کریمے گا بھلے چیزیں مرد نہ عشقو تے نہ عشقو بس سما پہن بھی بھلے پدا دو نوزدہ دو ہفتہ دے چار پدا مارا گراموفون 4 گانے آفر کو کہ بیا 4 گانا بیا گلامہ پدا شتا ہم سی ایٹوا 4 گانے ٹیمہ رہا یہ دورہ نہ دیگا بازی چیز بیت گا چاہے 4 سال وقفہ ہے نا نیمہ کائیں پدا ہمیں جا گیا بے واز استاد وشنگ اپنے پمش کا منتعی گپن تو کا دور کرنے کا رہا ہے کہ تو پورا ہوتی سفرہ گوشگا ہے تاکہ میں گوشندہ نوکیں گوشندہ بزانا کہ استاد نور محمد نورل جاگہ جوڑ بوگا انچو تکلیف او یعنی ہمیں تکلیفانی قصہ کہتے صبر یہ ریکارڈنگ کے مکونا نوزدہ صد ہفتہ دا نی منی دے گانے منی نام دیما کولے تیگا نور محمد نورل بھی لگے نی گراموفون آرٹسٹ اسٹیج آرٹسٹ ریڈیو آرٹسٹ چاہ ریڈیو بھی میں پروگرام داتا ہے ٹیمہ کراچی ریڈیو یہ سارے نام منی نامے کو مات کا ریڈیو آرٹسٹ اسٹیج آرٹسٹ گراموفون آرٹسٹ
یعنی ایک بلائیں ٹائٹل ہی بلا ہے نا. اچھا ریڈیو بھی ہم وچا میں اگر مان کرنا پتہ کہاں ہے آمدہ ریڈیو مزدور بھائیوں کے لیے ایک پروگرام ہی چلے گا بیتا مزدور بھائیوں کے لیے ماں شوتا مودا منظور تیس بھائی بیا ماں ہم سے اودا انٹری کو بڑا اس یہ محی الدین میار مگو شہر بلے کیا میں اگر ہو گیا ریڈیو پروگرام دے گا اس پروگرام چھونے مگو یہ پروگرام نام ہے مزدور بھائیوں کے لیے. آئیے ہم نے پتا انچی شہرے لکھ کے دا مزدور علی واسطہ آؤ ماں مزدور دیکان آگے شہرے ٹرینر آئیے لکھ کے تمہیں ماں طرز مرز بنائیں تھا شوتے ہیں میرے اودا مگو بھائی ماں مزدور بھائیوں کے لیے ہم پروگرام کریں گانا گاتے ہیں گاؤ ماں گوڑا ہمیشہ ماں مزدور دیکان او براتا ماں مزدور دیکان دیما بھارے چیچیے تو ہمیں یاد نہیں برحال میری طرز تھی. تو یہ شہر میں گوشت پدا نہیں ریڈیو میں روگ آئے گئے ریڈیو میں روگ آئے گئے طاہر منا گونے اروا دا تاج محمد طاہر آمین شاگرد دینا او دا میں شتے ہیں کروچے ماں تاج محمد طاہر دیما کو مگو سر شی آواز اچھا یہ بھی گانا جو شکتے منی شاگرد ہیں اچھا ہے مگو ہاں نہیں تاج محمد طاہر بیل بھی تنچو اچانک مچھیں کو نا میں نے استاد کو تو صبر کا یار موقع ہی مردم جا چیک کرتے نا. اچھا ٹھیک ہے تم اس کو بولو آئے گا ہاتھ ادھر جاؤ تب لے کے ساتھ تھوڑا ریاض کرو. استاد میں تھی بوشا ارے میں تو ہمارے یہ وہ جنہیں شو کی تو شیعہ بگوش نا وہ وہ اسی منا یاد ہی ہوں ایزانا پیسرا تو گشتہ آئیے گشتہ پروگرام بھلے ریکارڈنگ کا ارلی ٹائم فرسٹ ٹائم تاج محمد طاہر آواز ریکارڈ بے گئے ریڈیو اچھے بھلے تخلیق تئی گئے طرزم تئی گئے طرز منی نہیں اور تخلیق منی نہیں ایک گیدی سوتی سراوان اچھے منا رستہ سراوان منی ماتے ملک کی اہدا چی میری مات قوم کے ادات کا یا یہ شہر ہوتی گھوما آورتا استاد باز ایک دور یہ یاد آتا یہ ٹائم ایسا آورتا گوڑا ایسا ہوتی لوگا گیدرنگ میدرنگ بیتا شہر گوشتا منا سک دوست بیتا من ہمیشہ نہیں کرا چھ پتا لکھائیں تھا اور اسی بارے سوتے بارے پتا یہ مردمہ من لاتے ابر گوشتا آیا بھی دیما کارا کہ سوت وہاں جس کو تھا کئی گئے اسی ایک اچھی نہیں یہ گیدی سوتے حرکت گوشی تیرے سوت چون گوشاں تیرا قبریں چون گوشاں ادا ہے یا خبر کو موا حیران بھی تھا گوشی میں کرا ادھر دیوان بیان میں پہلے بیان نا سی رہی آرو سے میں دیوان کے بھی بڑا علاقہ مردم قائم تھے جی یا کہ ادھر شیر ہو یا کیا گوشی انچو کے سمجھے دا فرض بکا کلاکوٹا سی رہی ملیرہ چکایا لانڈیا چکایا منگیا چکایا کشگورے مضافات جو بلوچا قائم تھے نا گوشی نے ادھر کے سیر بھی یعنی ایران ہے ابر سلامان ہے سیر بھی اسی بڑا میدانہ ٹولی مردم نشتگاں ٹولی مثلا یک کے کلاکوٹے ٹولیے یک کے نوکے لینے ٹولیے یک کے ادھر ہوتی اشت مدہ مردمہ کہاں یک جاگہ نیندہ زمین نے سرا پدان چو یلیں جا گئے میدان ہے نہیں نشتگاں درو کچھ بڑا ادھا یک مردمی اعلان کنتے جنہیں شوقی تو چیئے دارے آج سیسرا شروع کن لڑے لڑے آمہ طرز سرا لڑے لاڑے کنتے مثلا آلارا پی کت مردمانہ اما چکاس بندی داتی ہے نہیں آودا چکشی ہمیں ٹولیاں تو کچھ مردم پات کھایا یک کہ یہ ٹولیاں چی پات کہتے ہیں یک لئے نے گشتے نندی پدا دومی ٹولی شروع بھی باقاعدہ گشتی اے پیما جو ہستے ہیں سوت گوڑا ہمیں تو سجی شب شد کھاں منیرہ سوتے بنیادی شکل گوڑا ہمیں یہ مرد گشت گئے کہ سوتے اصل بنیادی شکل اس ہیں یہ منی ہمیں سلاوانے منی ہوتی ناکوے گپاں دور نہ کوئے نزدیک نہیں بہرحال آئیے گپاں اسی اے پیمیہ جو ہوتے ہیں سوت سجی شپا شد کا اسی چیا ادا سے گھس گئے ادا سے گھس گئے ادا سے گھس گئے اور اما مردمہ گشتا پدا دوبارہ بھی گشت کا آزاتی ہیں اور آٹیم چیہال ٹیم بیتا ہے محک نہ بیتا گا چیہالانی ٹیم بیتا اسی مردمہ گوڑا امودا سے چیہال کو تا گشت گا اے پیمیہ جو ہوتے ہیں سوتے شین جوڑ بیتا نہیں زانک نبی کئی گئے نا یک مرد میں ہے نا ہمیں واسطہ چیشی اے پہ ماں اے یا خبری آیا نہ مانا کتے گا بہرحال ماں پدا کہیں تاج محمد طاہرہ اے شہر ریکارڈ کت وہ پدا منا دیگا ایک موقع لگے من کئی ہوتی فیض احمد فیض اردو شہری
हमदा रेडियो में रिकॉर्ड को वो पदा मना अंचुक वशबित रेडियो कार मैं बाकायदा दा शो ऑडिशन दात वाह कि भाई मन भी रिकॉर्डिंग करना मैं भी एदा रेडियो काया एटमा मेहदी हसन वगैरह इधरो एटमा अमेदा रेडियो स्टेशन है लाने तुकात के निश्तगा मतलब चर्च कश्तगिश मैं याद है ना आ टेमा मेहदी जो मशहूर नहीं है पर गाना वाले या बस अभी चुतका और ये गोमा दिगा भी अस्ता खास तौर से ताज मुल्तानी या ये नज़दीक के हमरा या ताज मुल्तानी आवाज़ महफिलान तो का बहुत खूबसूरत भी था भले रेडियो मतलब माया के रेडियो माया का तो ये नबी क्वालिटी झूठ नबी था महफिल ये अंचो जमाए तक मेहदी कार नबी था ये दिमा अवत न मेहदी का प्रोग्राम है अगर चे प्रोग्राम मेहदी नाम भी था सही भले बाज किया बोलता यानी हम चुशित का आवाज़ का खूबसूरती भी था उसके अंदाज वस्त भी था मेहदी पता गज़ल हमारा ज़माना का सी गज़ल भी था खैर तो ये दौरा माँ ऑडिशन दा 2 ऑडिशन में दाते का नहीं मेरी सेमी ऑडिशन फाइनल ऑडिशन है नहीं इदा में अगर पास भी था मुड़ा मन रेडियो हर वादा शुद्ध करना गाना बजाना कुछ करना भले सेमी ऑडिशन मना मर्दमिया हमारा जो निश्तका मना यार समा छिया होती वक्त से जाए का नेता मवा है ना प्रोड्यूसर या भले हम अदर कौम या शोमे वास्तव से रेडियो स्टेशन बने थे कोयटा बने था रेडियो स्टेशन शोमा उदा पूर्व था शोमे वक्त शर्त रही एदा उसी इच्छो डोली नहीं कि सोनाइए वार बेरसी आगे बारे नहीं शर्रिये मुताबिक गोश्त या बदिया गोश्त नजाना भला ये अबर आइए कोता तो माँ पता सेमी ऑडिशन नादात नशुता मैं सेमी हालांकि हमें प्रोड्यूसर का मैंने सेमी देगी ये प्रोड्यूसर जो हस्ते मैंने APM गोश्त पता मैं नशुता APM ये जो हस्ते रेडियो कराची वाला मैंने करा हमारा ज़माने के यकरंदी मैं दिस्तगम नहीं करा मैं कागज़ हस्तता आनी बारे चोन बीता हमारा जो हमारा रिकॉर्ड कोते का ना आनी मारा एक चेन रस्सी ना मुझे सही हमारा मुझे पर्ची में करा हस्तता मैं ये को होती मैंने संभाले थे बोले अन्नी मैंने जाना कुछ आया बयान बोले मैंने क्या चिंचो अंदाज़न चिंचो भी तो सदा मौज़ाट में मैंने चो याद नहीं बोले मनी ये नाम है ग्रामोफोन मैंने याद है ग्रामोफोन मैंने हफ्ता रुपये रसता हफ्ता रुपये मनी पता कैसे रुपये आज ज़माने मर्ची ज़माने 7,000 है अब तक के ज़ोरा वजह ना भले आज मना जो याद है ना कि मनी दो गाना न चले था इच्छो न चलेता आगे भी मैंने हफ्ता पहले मिल लेते भले आने के चलेता ज़ाहिर है आना 1.5 दोस्त मिल लेता बीता बड़ा चूँकि ईदगाह आर्टिस्ट बीतेगा बल्कि आने के हिस्से भी रस्ता आने रिकॉर्ड चार चलेता गाना रेडियो मैंने याद नहीं भले लिख के तो नहीं करा ये रहे कि चिच्चो मैंने दाते के थे खबर नहीं 60 रुपये था चिच्चो करता है याद नहीं सब गप्पा धीमा भरेंगे सही है है